I evo sada u 25 do 9 vrijeme je za našeg gosta jutra. Imamo jednu divnu mladu damu. Kao što sam rekla na početku emisije, volimo zaista uvijek da proslavimo i obilježimo i ovako javno pokažemo uspjehe talentovanih naših drugara. Rekla sam ovoga puta, gošća nam je stigla iz Kotora. Kristina Miljenović, mlada gitaristkinja koja je prije svega 10 dana postigla jedan zaista zapažen uspjeh na jednom online takmičenju, ali o tome ćemo u narednim minutima. Prvo da pozdravimo Kristinu. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, hvala puno na pozivu. Nije bilo teško jutros doći iz Kotora, ja vjerujem, možda malo ranije buđenje nego inače, ali nije problem. Pa jeste ranije, ali ja sam navikla tako da se rano budim iza škole, tako da nije meni to problem. Sjajno. Evo prije svega čestitke u ime svih nas na jednom sjajnom uspjehu. A zapravo o kakvom se takmičenju radi? U pitanju je bilo online takmičenje, ali izuzetno vrijedno i izuzetno visoko rangirano. Da, ovo je svjetsko takmičenje, jedno od najtežih takmičenja gitare, pogotovo sada što je online i onda svaki učesnik ima pravo da se prijavi, da snimi videozapis kako svira. A ovo je još teže takmičenje zato što je pod festivalom Eurostringa, tako da pobjednici imaju mnogo vrijedne nagrade. Ja sam osvojila 2. mjesto i veoma sam zadovoljna. Sjajno, evo čestitam još jednom. Zaista svjetska klasa. I uvijek nas obraduju uspjesi, ali ova godina 2020. za tebe je zaista prilično uspješna. Od samog početka godine, iako se sve dešava u ovim neobičnim okolnostima na koje se svi privikavamo, ipak je bilo mnogo takmičenja i mnogo nagrada. Da. Ovo mi je čak 7. nagrada ove 2020. godine, bez obzira zbog ove situacije sada u kojoj se nalazimo. Osvojila sam mnoge nagrade, a ukupno imam 15 nagrada od prethodnih 2 godine što sam se takmičila. Vratit ćemo se ipak na ovo sada posljednje gdje si osvojila 2. mjesto. 2. mjesto na svijetu, ljudi, nije šala nikako. 2. mjesto. U pitanju je dakle takmičenje internacionalno u Austriji, centrala, iako je bilo online, je li tako? Alirio Diaz. Koliko je bilo vas učesnika i po kategorijama? Kako se sve odvijalo, molim te? Ukupno je bilo 3 starosne kategorije. Ja sam se takmičila u drugu, to je bilo godište 2006. do 2008. Ukupno je bilo 120 takmičara u svim tim kategorijama. Znači u svakoj od tih prve 3 kategorije negdje bilo po oko 30 učesnika. I ja sam osvojila 2. mjesto od tih 30 i veoma sam zadovoljna. Rekli smo, održalo se online. To je za umjetnika vrlo neobično. I ipak živi nastupi imaju zaista posebno čar i sad pričali smo malo prije ovog uključenja u našu emisiju, nemaš tremu uglavnom, je li tako? Ne uglavnom, nego nikako. Nikad, meni je ovo zabavno, ja volim da sviram i ne znam zašto bi imala tremu kad ja trebam da pokažem kako se zabavljam, sviram, uživam u ovome što radim. A sad, da li ti ovo sad što se sve odvija u online formatu, da li ti kvari zabavu ili je možda čak jedan poseban izazov za tebe? Pa iskreno, ja nisam navikla ovako u kući da se snimam. Ja sam navikla da sviram u raznim dvoranama, u različitim zemljama, u gradovima, ali opet i zabavno je kući svirati u svojoj sobi gdje vežbam, tako da mi nije teško, ali je malo neobično što ne mogu da putujem jer sam navikla baš dosta da putujem u raznim državama. Evo sad, samo ćemo pomenuti, znači ovdje imamo zaista za jednog tako mladog muzičara, muzičarku, umjetnicu, možemo da kažemo 13 godina svega imaš, ali dosta nagrada i dosta bogata biografija. Zaista. Evo sad ćemo ovdje samo neki da pomenemo jer ih vrijedi. Teško je to sve pobrojati, ali evo sada često si nastupala naravno u svom rodnom Kotoru, ali imamo tamo Dom Brankove dane muzike u okviru Kotor Arta, jedna sad već svjetski prestižna manifestacija i ti si više puta nastupala u okviru Dom Brankovih dana muzike, dakle u segmentu Kotor Art talenti.
pa onda si svirala pred publikom u Risnu, Tuzli, Podgorici, bila članica Guitar World Orkestra Tako je. 2018. godine. Kako je to izgledalo? To mi isto je jedna nagrada koju sam osvojila prošle 2019. godine u Beogradu. Dakle, osvojila sam u drugu kategoriju, treće mesto od 15 učesnika. Osim takmičenja, taj festival je propisan da ima svetski orkestar koji drži jedan od najpoznatijih gitarista, Thomas Ofterman iz Njemačke. Ja sam sa njim također, pored orkestra, imala i časove gitare, master klasove, kako bi mi to rekli u gitarističkom svijetu. I držao je orkestar, dakle, bilo je više tu gitarista, negdje oko 30, ali osim nas, tu su bili razni drugi instrumenti da bi bio baš ono pravi svjetski orkestar bez gitare. Znači bili su i flauta, i violina, i violončelo, sve što treba jedan orkestar da sadrži. Za mene je to bilo lepo iskustvo jer ja nikad nisam svirala sa takvom većom grupom sem gitare, tako da nas je više i da svi sarađujemo i za mene je to bilo lepo iskustvo, pogotovo kad smo nastupali u Kombak dvorani pred mnogobrojnom publikom i stvarno je to prelepo i umjetnik treba osim što svira gitaru da doživi i to da svira i s drugim instrumentima ili duo, trio ili u orkestru jer je to stvarno nešto jako bitno da imamo isto to iskustvo. Evo sad pominješ nastupe u Kombak areni. Obično sada kada je gitara, ova klasična gitara, u pitanju nismo navikli na toliko mnogo publike i na tako posjećene koncerte. Sve se naravno isto i dešavalo u okviru Guitar Art festivala, čuvenog. Čuvenog, isto jedna prestižna manifestacija na svjetskom nivou. Imamo i Guitar Art Summer Fest koji je ovdje u Herceg-Novom, koji također je nešto što je na ponos svima nama. Ti si bila dio i te priče. Da, tako je. Osim ovog festivala svjetskog u Beogradu, koja sam nastupala još ove godine kad je bilo u martu prije ove situacije 3 puta. Također sam na Guitar Art Summer Fest prethodnih 2 godine nastupala 2 puta. Ove godine u avgustu isto trebalo da nastupam, ali zbog ove situacije festival se odložio. Ovaj festival mi je jedan od omiljenih kao i pored ovog jer isto imam puno nešto da naučim, da sviram u orkestru, da sviram sa drugim umjetnicima, da razmjenjujem iskustvo sa drugim mojim učesnicima mojih godišta i naravno sa svjetskim profesorima klasične gitare. I evo sad kad si već pomenula, imaš priliku da susretneš neke zaista svjetski poznate umjetnike, da pohađaš njihove master klasove. Divno je to što nemaš tremu, ali mnogi tvoji vršnjaci bi možda se onako malo ustuknuli pred njihovom veličinom. Kod tebe toga nema. Pa ne, nema, ali također baš sam sa mnogim svjetskim profesorima radila. Jedan od mojih omiljenih jeste profesor Sanel Redžić iz Bosne koji radi u univerzitetu u Njemačkoj. Mnogo mi se sviđa kako svira, ali imam i mnoge druge dobre profesore kao što su Predrag Sanković iz Bosne iz Tuzle. S njima eto se sada držim, sarađujem, ali osim njih je bitno i da idem i kod malo drugih profesora da bi skupila nekoliko više informacija jer svaka informacija je dobrodošla. Kako izgledaju ti susreti sa njima? Šta je to što recimo po tebi je od njih stvorilo tako dobre umjetnike i sad oni to pokušavaju na vas da prenesu? Pa da, ova 2 profesora koja sam već pomenula, profesor Sanel i profesor Predrag, oni su jedan od najznačajnijih, pogotovo profesor Predrag. On je stari profesor i on je napravio mnoge učenike da uspeju kao profesora Sanela jer je on bio njegov učenik koji sada i predaje u Njemačkoj. Mnogo mi se sviđa i tako volim s njima da sarađujem jer imam u njih povjerenje, a i već znam da su dobri zato što vidim da meni prijaju. Jednostavno ih razumijem kad mi pokažu da naučim, da navežbam kompozicije i mnogo ih volim. Nisu strogi, je li tako? Imaju neki poseban pristup? Pa uopšte nisu strogi. Mislim, baš žele na jedan zabavan način da mi predstave muziku, da je shvatim ne na neki težak. Evo sad moramo naravno da pomenemo i to nikako ne smijemo da zaboravimo. Tvoje početke, otkuda gitara, zašto gitara i kako sada to sve izgleda. Sad je gitara prosto sad tvoj sastavni dio tvoje ličnosti, ali zašto baš gitara?
Pa upisala sam muzičku školu Vida Matijan u Kotoru u prva 3 razreda u klasi profesora Dražena Jokovića. Privukla me gitara zato što svidela mi se na izgled. Volim klasičnu muziku, pogotovo što gitara može da priušti mnogo kompozicije od baroka pa romantizam i sve tako neke periode. I volim jednostavno da sviram. Upisala sam gitaru u klasi profesora Dražena i sad mi trenutno predaje profesor Romeo Lukšić i sa njim tako sarađujem, pripremam me za takmičenje kao i profesor iz Tuzle. Sjajno, evo sad pomenula si različite periode, različite muzičke ere. Koje ti se, vjerovatno si izgradila svoj muzički ukus? Iz kog perioda? Koji kompozitori ti se najviše sviđaju? Čija djela najviše voliš da izvodiš? Pa to je teško pitanje zato što svaki kompozitor iz, na primjer, baroka, to je opet bila malo starija muzika i nije to bilo nešto baš moderno kao sada. Nisu tada ljudi imali puno iskustva, ali opet sad kad uporedimo modernu muziku kao Hector Villa-Lobos, kompozitor gitare, opet se tu vidi malo nešto modernije, neke nove promjene u gitari. Ali eto, volim i malo i starijski barok da sviram, a volim i ovo novo romantizam. Dobro, evo sad moramo isto da pomenemo, sad zaista, evo pogledajte poštovani gledalci, ovdje je sve ispisana njena biografija i nagrade. Na ovih nekoliko papira, 13 godina, zaista bogata biografija i tek je počela. Da. Tek je počela. Kako, odlična si učenica naravno u muzičkoj školi Vida Matijan, ali i u svojoj osnovnoj školi Njegoš. Kako uspjevaš uvijek? To je ono klasično pitanje, ali prosto moramo da pitamo kako uspjevaš da uskladiš i školske obaveze, pogotovo zato što je sad sve u nekom online formatu i kako to sve stižeš? Kako nađeš vremena i za vježbanje i za učenje, a sigurno sam da ne trpi ni druženje. Pa da, naravno, to je dosta često postavljeno pitanje, zato što jeste malo čudno kako uspijem da stignem, pogotovo što se profesionalno bavim gitarom, idem u muzičkoj školi i to ozbiljno shvatam, ali jednostavno napravim plan i program i onda po njemu radim sve. I naravno uvijek imam i vremena za druženje, jer to je isto nešto bitno da se družim sa svojim vršnjacima. Tako da imam sve vremena i nije mi teško. Pa zbog ove situacije online i malo je drugačije nego prije što sam išla u školu, zato što je sada situacija gdje sve ja sad moram sama da uradim, da sama učim, nemaju profesori iz osnovne škole da mi objasne kao i moj profesor Romeo Lukšić u muzičkoj, pošto sve radimo online zbog ove situacije, ali eto uspijem pošto imamo pomoć tako preko online, preko aplikacije Teamsa, oni nam daju savjete profesori i tako uspijem da naučim bez problema. Gitara nije tvoje jedino interesovanje. Voliš i da slikaš? Da, mnogo isto volim da slikam. To su dvije umjetnosti iste koje mnogo volim da radim u slobodno vrijeme. Naravno kad imam, pogotovo sad pošto imamo online časove likovnog, profesorka nam zadaje baš dosta da crtamo radove jer sada imamo vremena. Kući smo, nismo u času u školi da smo ograničeni vremenom. Osim tog školskog programa što crtam, što je zadato, to je slikam, ja i kući uspijem da nešto nacrtam, da uživam. Pustim i u neku muziku da slušam i tako dobijem ideju za inspiraciju. Koje motive najčešće slikaš? Da li imaš nešto što te posebno motiviše, što želiš da preneseš na papir? Pa da, tako je. Uglavnom slikam temperama i uglavnom volim da crtam neku prirodu, pejzaž, volim da crtam stare zidine mog grada Kotora, pa okolo toga pozadinu mora, pa neke mačke, pošto je grad poznat po mačkama i tako dalje. Žao mi je što nam nisi donijela i neku tvoju sliku da vidim, ali ostavit ćemo to, ajde neka to bude dogovor za neko naše naredno druženje, jel može? Važi, može donešću po 2-3 slike. Pa sjajno. Moramo još da pomenemo, evo vidite, Kristina
talentovana, ali lijepa, zaista lijepa. I već se okitila sa nekim titulama. Miss i toga je bilo, je li tako? Evo, Miss Crne Gore, Miss Talenta, uzrast od 10 do 13 godina, predstavljala Crnu Goru na svjetskom takmičenju ljepote i talenta Little Miss i Mr. World 2017. Bilo je zabavno, ja vjerujem. Pa da, osim gitare što se bavim, to je isto jedno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. To je bilo 2017. godine kada sam imala 10 godina, kada sam bila dosta mlađa. Predstavljala sam Crnu Goru na svjetskom takmičenju ljepote u Bodrumu, u mali grad Turske. Bilo je jako lijepo zato što sam se upoznala i sa drugom djecom iz različitih zemalja i ispričali smo se, uspjeli smo da se sporazumemo na engleskom, da vidim njihovu kulturu, njihove običaje. Ja sam rekla svoju. Šetala sam na jednoj velikoj bini, bila je revija, nosila sam haljine, prelijepe i to je za meni isto lepo iskustvo. Sve u svemu vrlo zabavno i ko zna gdje su granice, što kažu samo je nebo granica. Koja je ambicija? Što želiš? Pa ja želim, dana. najprije želim da upišem muzičku akademiju, da završim, da budem profesor gitare, da predajem u muzičkoj školi, ako ne i na fakultetu, a i također bi željela da budem koncertni umjetnik, da držim koncerte u raznim državama, gradovima, dvoranama. Eto, to mi je jedna osnovna želja. I naravno do toga sana što mislim želim da se ostvari i zato vrijedno vežbam i radim i trudim se, znam da će mi se to isplatiti. Nema sumnje da će tako i biti, a evo sad naša je želja da te na kraju ovog našeg današnjeg druženja čujemo kako sviraš. Zamolit ću te da nam odsviraš nešto lijepo za kraj ove naše priče. Šta ćemo čuti? Čućete Guadamelas Vacas od Luisa. Ovu kompozicija mi je mnogo draga jer sam također svirala na svom prvom solističkom koncertu ovog ljeta, ove godine u Kotoru u okviru Dom Branko i Djani muzike. I sa ovom kompozicijom sam i otvorila moj koncert jer je nekako baš lijepa, simpatična, iz malo starijeg baroka. Jeste barok, ali opet i zvuči kao malo moderna. Sjajno. Hvala ti velika što si jutros došla da budeš gost Novskog jutra. Ja ti zaista želim puno uspjeha i kao što smo rekli, nema sumnje da će sve to tako i biti kako si zamislila. Molim te sada da nam odsviraš. Hvala ti još jednom. Hvala vama.
Sjajno. Evo, sad vam je jasno zbog čega je Kristina trenutno druga na svijetu. Nema sumnje da će biti i prva. Kristina Miljanović, naša gošća Novskog jutra, stigla iz Kotora. Zahvaljujemo se još jednom, Kristina. Napravit ćemo kratku pauzu, a potom nastavljamo našu emisiju.